A very good evening. Epom Talks miyang tagbir basing bahan magtada taram nokshari mayam gidamakta Epom Talks sa kuni every Friday gi 7:45 ta pudun lakchaba ngasi su yamna top personality mam mayam gidamakta pudun lakchari adu ngasi se akoi gi khangbi ba kaya amasu yawbi ramgani khangbi da basing su ngasi mamutana khangbi ro aduga ngasi gi special akoi gi guest asina mayam gidamakta akoi gi mayam gi manipur ima gi danatana akoi gi India gi oina mingchat pur khraba adugumla ba mayam gi pageantry da Mr Planet World 2025 akoi gi South America gi Peru da pangthokpa mafam du da gi akoi gi India gi mingchat se puraga lakhiba adugumla ba yamna nungshiraba akoi gi ina omani Mr Planet World 2025 mayam ahan makta da taram nokmina si akoi ngasi gi special guest Mr HANSON IROM. HANSON butaram nokchari. Thank you so much, Suraj, for having me here. Okay, then HANSON ngasi se akoina akoi Epom media gi akoi Epom Talk si every Friday 7:45 ta akoi utana dum lakpa sida ngasi de akoi khudong chawa phangba haiba tare HANSON gi unabagi aduga akoi Epom Talk sida so akoi different personalities mayam poraka mayam da impactful oiba education pi ba ya ba awareness pi ba ya ba haiba de akoi platform sida gi mayam se min na kong oijakhiba amadi mayam na akoi inspired ta hoba aduga mayam gi pandam da akoi thamjabani aduga HANSON gi su yamna matik chaba haiba tare akoi pageantry gi Phil sida Mr Planet World 2025 su lobire maru obese in han haiza bani mamang nu su mayam leida magi award mayam Asia Pacific ke Rubaru gi Mr Perfect Body subtitles mayam su loraga leire aduga si mayam se akoina panjadraga su yamna maru obese akoina logja bani aduga akoina khitang di thenglap haiba tare haje raining di ori bani akoigi Epom media gi family dagi Epom media ge team dagi ahan bada hearty congratulations han pizage. Thank you very much, Epom Media Talks. Aduga akoi lak makha tarakadaba sing da su HANSON na lead taraga youths mayam inspire taraga mayam gi guidance ama PBU habasi masu thamjage ka ahan bada HANSON da lakning ba se HANSON se pageantry gi keno se wakhalon se karam haina lakhi bano isadi amna noriba malika adu pageantry wakhal se angang oidingai degi la abra aduga pageantry se kamaina connect torubano haibdum ihan han thambi aha maktada mayam bu khurumjari Epom Media Talk nangasi sumaina sinbi bidamakta pukning dagi thagachari pageantry gi line je ei tasengna khangjaram de hanadi haidi manipur da ju pageantry je kya khangnaram de mina ju aduga pi kandi di dum stage performance pi ba dum pamdi pamjari ba hai hai adum aduga class 6 7 kang matam dum basketball gumba sana ba khotpa tawda dum school gi event gumba lak matam dum stage ki performance ne ai stage ka do ni khoto ni ko thorok to ni khoto ni andagi dum pamjabam lekhi ba thain pi kandi hai adagi class 8 9 karak padagi ai je hojkan gi social media gi matam na adum ohi generation lakre oda bodybuilding je ina tasingna pam khiba bodybuilding sidagi ai je pageantry line to walak to ne ba bodybuilding je chai class 8 tagi sanaba hore dum aidi tamna yot mating sanaba dagi koi lekai gi dagi dum gaini tuminaga satlaga babang khangadi chaira ani purani haibi mong da dum ki dana dum pura laga satlaga dum sanare lona sanarak pamjabagi hoi adagi lekai gi han gaina dum haire baba da dum nang chanu pa je phajana sanai kole ma phajana jim matop to phajana thabi ko pi man haibi baba na ju keno dum mayam na haibi to tabada gi dum ojabi pin gi jim da dum mana ni chanbiraga bodybuilding line sangjare chaibagi mahutta dum aidi support and to we record dum aina pamjaba pot am pam dum baba na dum yadi haida bi mota dum afaba phata du han yinga dum phagani haira ga dum mana support to bi ki dum hoi adumaina torok padagi class 8 9 10 11 se bodybuilding da fully focus tawra sanare adugi matamda adum Mr Manipur 2023 aduga inter college talk kre Mr Manipur na 5th place pangre bodybuilding gida inter college na 3rd place pangre adagi amuk after that akoi Manipur da conflict lakre conflict lakpadai akoi economy me like crisis tawre deplet everything adi yadre amta program ta leitre baba gi dum aidi koi dum middle class family de lakmene baba ju dum usura dum aidi ngamna bo khonarak panina lan lakhibadai di business lang time subham laitaba subham nom laitaba business paisa lakpam ju lei khidre amta odagi baba na ju handak chahi di ware aduga aidi dum ai marak thana dum haibam dai photo kap tem pamjere go mane ngasi su lore photo da am kap thara dam ne odagi langi marak du besida dum baba na handak chahi di le posi baba ji katang wara ni handak ti chahi paisa ju katang farak tare khole bodybuilding hai chang banina for supplement me am cha da matra matam du ju di sponsorship ki maram du kem khangjaram de di
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯗꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯔꯒ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯕꯕꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯠꯅꯤꯡꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯊꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯄꯨꯡꯁꯤꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯈꯩꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯌꯥ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯆꯨꯝꯊꯥꯡꯁꯦ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯗ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯔꯤꯀꯣꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟ ꯇꯣꯟꯖꯝꯁꯤꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯗꯥ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯗꯥꯔꯕꯤꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯔꯕꯤꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯎꯅꯔꯦ ꯗꯥꯔꯕꯤꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯤꯠꯅꯗꯤ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯖꯁ ꯒ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯒ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯃꯤꯠꯇ ꯈꯔ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯣꯗꯤ ꯐꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯅꯦ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯝꯃꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅꯦ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯗꯥꯔꯕꯤꯟꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯖꯤꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥ ꯁꯨꯔꯖꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯍꯜꯂꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯕꯦꯁ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯏꯟ ꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯪꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯪꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯅꯪꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯔꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨ ꯄꯦꯖꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯦꯖꯦꯟꯠ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯂꯦꯃꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯦꯃꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯅꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯅꯗꯤ ꯊꯣꯡꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯂꯣꯋꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯔꯥꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯁ ꯀꯃꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯤꯗꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯞꯄꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯗꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯣꯡꯁꯨ ꯊꯥꯡꯖꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯥꯔꯕꯤꯟꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯗꯤ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯀꯥꯔꯒ ꯃꯨꯛꯄ ꯏꯪꯅꯍꯧꯕ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯨꯛꯄ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯊꯣꯠ ꯅꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯕꯗ ꯐꯖꯍꯟꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯋꯥꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯔꯕꯤꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯆꯠꯄ ꯍꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯆꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯇꯞ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯣꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯚꯣꯏꯁ ꯏꯟꯇꯣꯅꯦꯁꯟ ꯗꯥꯁꯨꯔꯁꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯗꯤꯠ ꯒꯤꯐ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯕꯠ ꯑꯥꯏ ꯗꯤꯠ ꯒꯤꯐ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯁ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯔꯨꯕꯔ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯨꯕꯔ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔ ꯆꯣꯉꯥꯁꯤꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔ ꯕꯦꯅꯔ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 2025ꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯃꯤ 13 ꯀꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯎꯅꯗꯤ ꯁꯤꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯗꯣꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ
luckily I got selected as Rubber Mr. Manipur ha for 2025 and adagi agi journey je taseng na how ahamadi mega Mr. Northeast tok je koi gi pocket gi chat ki pesa ji dum sigi state ki chat pa ji dadi state ki Manipur gi chat pa dasu agi dum like so so ba katang masa dum koi gi khangna chana ba mri mata na dum kitang nusi chana ba sing du dang khara contribute to ba hai sponsor mak tinat re sponsor nat hoi hoi adagi Rubber Mr. India thok pa chat le adagi Rubber India se part 2 khaidok khi moina Mumbai dam ke Goa dam ga tawki hoi hoi Goa da tawki ba part sina adum Mr. Perfect Body gumba the People's Choice Award mayam nusi bedagi adum phangki ba award adagi mai phangjakre and after that many events in Mumbai da tawki ba Mumbai da wajina ina sida phangjari ba Asia Pacific Rubber Mr. India je phangjarak pane and after that sigi India ge title je phangaba matung sida international ke level lang lakha toine ba sigi peasantry je around state ki peasantry adu national level adu international level lakha toine ba magi level se hoy and now adwain lakre adu ai state ki ju sai pocket se ke dum kaga dum wa ki war ga su hai di bodybuilding di yamna tang ki expensive oi ge nu ti diet maintain to doini khot toini adagi sigi peasantry je paisa changdraga su di kitang si dress gumba ma kitang hai skin care skin phasana kitang nana thamba khot pa kitang oi doine ba dum yamna sangbadi ka su oi khide nukti gi jang ba pot oi da ai bodybuilding na di nukti gi si sa ya wala wa da bi adagi si henjalaga ya da bi mai na di yamna maintain to ga lakhi ba hoi kitang di handare na ba na ju hoi tawra je na nangna pamjara bani na dum aina nga sai kan mai babana aina pam posi dum babana dum ngamna ba support tawki na dum hai mano sigi line chang ba dum support je tawbi rakhe mana ju dum hoi adu maina lakra ba tung jang ai international sape matang lak posi dum koi gi leiba lamdam si ko liba mapa mapu myam sing na dum aina dum haijaru matam je dum sarup ahum thok mong da amount ti mateng pang bi rakhi ma dum ai dum fajana dum haijaru matam je dum isa ki bu hire ga lam ngamba ma set pro to ni khot to ni hire ga dum moina dum mateng to bi rakhi ngon da dum audigi dum akoi gi Manipur gi businessman entrepreneur myam na dum hire matam da dum mateng to bi rakhi hoi adagi adumaina laga like fully sponsor mak natraga dum anungai ki ba ma ha kana gym gi sponsor funky moina dum id si man si gi dum sponsor pb gi dum ha ga dum id sha da khoraning bam phone gi id phana keno to raga ju id sha da khoraning bam le raga ju aisa gi wat pa le raga di dum maning tan dum han bane demotivation la kani ba dum adumaina lak raga su ingon da ju adumaina thoki demotivate to ki ba maram di kaina ha matam da dum isa je yana like totally change to gi bane ba ju id isa jam insecure me je hamada amna name ju name me de matak ta noji noerga yamna acne ga layer maga am insecure her me bizum like combine change to way age hair tam change ro ko de isa de confident build up to jar ko ne ba aduna ai haidi ai thaina layer me ba stage de smile lak ba dum isa dum khangjai ba dum transformation se combine to we have do natra combine kai phorong gani khot kani haidi ai makhada leiriba youth myam jina adi moina phorong ga da pot adi moina support darka ta ba khot pa moina adi khangning ba khot pa khoi ma ai matam da di aina khangning ba je katang haido je ai thak thang ba di kana lekidra bani na dum ai aina khangning ba jam da Suraj gumba darabin gumba katang hang ba tang moi toki ba hause dum haidi mayam dum leira bani na dum khoi dum resort to dum dance si je kai to way khot pa ai maina si je skin ni je kai na dum point tor ga dum moi dum mating pang bi dum hoi aduna moi dum line pa jakam sembi be ai ba dum ai adu go hojik era je dum Manipur je dum peasantry ge era je hojum dum lai hojik yam mare Manipur de yamna su common so ikhale aduka winners me amasu dum phangi ka aduna dum peasant se haiba matam na khangdaba kya leitre haibdi 90% di loima khangban almost oira bani na peasant ge lam sida khoi gi honarak pasini maru oina smaina khoi international chappa matam da title holder oi basini mayam ge goal natra se ge goal se phangna ba hona ba mati darkar le khoi gi haibdi ngasai gi peasant tho ini hair ga paisa su changba aduga ngasai gi middle class family khoi gi hensan su palli ba sida di wana khra thoi habni adubu ngasai gi pamja ki ba gi passion gi interest amadi ai gi dedication duna sigi goal se yobang ambani haibdi natra ka aduna haibdi akhoina hotpu honaning taragadi akhoina gi vision se leina akhoina principal discipline se strict oi taragadi ngasai gi hensan na takpiri ba se mai ngasai gi principal ama dedication ama amadi mangonda
discipline leibaduna maram oiraga yobani hainasu thamjaningi aduga Hanson panbada 2025 hai ko 2025 sidagi thokpa horaga international su adum yobani within a very short period of time haiba tare khoi sumba glamour adagi pageantry or any of the shows karika su मैम से normally sahi khara dum chang bane aduga nangidi within a very short period of time then kano to bani nasi ki secret se kaina haina thamningi secret se hairi there is no secret I shana confident oigadabani but the most important thing is discipline nam oigadabani hairi discipline je naidragadi nang fana ayawani khalaga ju sungam moiba tasing haigadi dum honaba kanba adagi sang naiba matam naiba adagi punctual oiba haidi aina nongno ongkhalabina aigi mthak laiba singda dum ayam punctual oiba am respectful oiba baina oigadabani aduga yamna secret ti natte mai shagi ponajabam haibagi dum potona kani badum hot bu honaragadi akoina confident oina high consistency leina honaragadi akoigi dum hai sidum phangi habduni natra aduga sigi Hanson athlop matam da koigi state ki su thola I notice ki su thola I national ki thola international ki thola ka sigi matang da kari challenges se face obage state ki oina di akoigi mi 30 muk toroga dum keno oikhre ka phangkhre then national da amuk notice asum khra yamamani then national level da amhen yamamani then international da amuk ka lawa me amala amgani natra sidai sida ngasai state ka notice ka state the national ka international ki magi kano sing se level sing sida karam ba challenges si hena thengnai aduga kamaina irai line tackle tawki bage habu su khara thambi adum ngasai haijaki badum adi north east na state level gi oidoini na adi state national international tam state mathang ka kat po oidone ba adum crowd ti khenaram gani competitors dum khenaram gani dena ka so how did you manage that dum ai shada kamaina haini hamatam da state ki dadi ai experience obrine luna khan ki baina do ai kamaina stage performance pi doini adi wazungang to ni question answer round la kani khot kani adagi ai minus ai hama so di kamain to ni khot kani bai ni shada amna pressure oi jabado maina khan ki bodagi but hambagi state ki thoke bantam de dum aina dum wang zer ga shana pen da badum oi ki ba adagi aigi national level dadi mi je India imam da state makhal ki mi me lakto ni do amna top contenter oi bazu id amna masak to phaja bazu body phaja bazu emodi ke laga do ni adban lak matam jida ai je state ki thoki matam jida quite important oi poche ai gadi akoin aina soi ki poche kai de soi gadi sida kai de samdok pai ai pinpoint to raga isana samdok jaga dabne ba ai soi ga aina khoi engodi yengiba aina soirije mama baba ai oza baina aina oza aina ngasai haijabdo kai soikiba yauke ade soibe yaude kai semdok pe yai kot pe yai na hangaga dum tam semdor khimne ba how leje wangang wada par ngang batam yamna oikiba degi intonation chana baju ngam khideba adegi stage presence bi mutan camera fa ba ngam khideba adugi sobe masa am leram khiba adegi dum tam na Lingjenba dum practice tawba dasher sanam haibi dum emon Lingjenba la yengaga wangang watamu English cover dum around 10 to 20 minutes pabi bunung tigi how na dum like pabi ba dum like pabi means haidi magazine gumba dum how English dum various books me am do hoy pabi ba went organ ai national level di chatpa matam de sidedi dum amuk che ai question round di ngam mebo adai walk chat pakot pajam tam na dum gym da dum ai treadmill chat tam da koi cardio to matam da dum chat paje dum ai isai ya tar ga ai walk is mindset ladi fazai mindset ladi fazade Lingjenba dum yenga ya matam da isana isai confidence build up to jaga da isana isa unda obsess oi da ba oi draga di ya de ba si gi keno peasantry lines di ai isana si soir ga ju dum Lingjenba di sendok sa ba ai dum Lingjen da yenga dum sana dum it's you versus you dun ya more peasantry gi dum ai stage one mi man present to ni na odegi national level da question around gi dum line dum kum train dum odegi national level da soi ki ba hire ga na mu ai je ketang moi close door interview hire ko tam je ong pakat kre ha mo or ko je dum close door interview ka mai to no moi manung da judge around 6 to 7 layer many moi amna min look ai dum am sati mo dum ai chang poi amna ki bom phau ki badum moina the head to toe yang to ni maina moi sang pa dum khoi ki dum mi je kamai yeng hadan dum haidi
ꯈꯣꯡꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯂꯩꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯤꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯡ ꯅꯤꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯗꯣꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯥꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯗꯣꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯈꯨꯝꯃꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯆꯥꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯤꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗ ꯐꯠ ꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯁ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯗ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁ ꯂꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯗꯦꯠ ꯑꯗꯩ ꯗꯥꯁꯔꯁꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯁꯔꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯁꯔꯁ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯛꯈꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯉꯝꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯔꯤꯂꯤ ꯏꯖꯤ ꯐꯣꯔ ꯃꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯉꯥꯡꯅꯗꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯄꯥꯅꯤꯌꯣꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕ because of that I was able to get the Mr. Planet World ꯐꯪꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯇꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 2 ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟ ꯂꯥꯜꯂ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯔꯥꯎꯟ 3-4 ꯑꯋꯥꯔ 8 ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯕꯠ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯡ ꯑꯥꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯠꯀꯗꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤꯁꯨ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯅꯪ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯅꯪꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯆꯠꯂꯨ ꯅꯪꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯤ ꯄꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯩꯝ ꯆꯥꯗꯕꯤ ꯈꯣꯠꯇꯕꯤ ꯐꯅ ꯈꯥꯡꯉꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯈꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯡꯉꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯔꯀꯤ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯇꯔꯀꯤꯗꯩꯅ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯄꯅꯥꯃꯥꯗꯩꯅ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯗꯦꯠ ꯄꯅꯥꯃꯥꯗꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯌꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯛꯅꯥꯁ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯔꯥꯎꯟ 3 to 4 trips ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯞꯄꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯂꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯅꯥꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯥꯁꯤ ꯌꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯁ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ 3 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯕꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯅꯦꯕ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ but at the very end it was really worth it and it was a really great experience for me also ꯒꯣꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯤꯅꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯣꯔ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯁꯇꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯡꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯐꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ
ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯁꯨ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯠꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯑ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯇꯨ ꯃꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯜꯂꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ 5 to 6 years older than me ꯑꯗꯨꯝ contest ki mafamda aina kwai angang ne dum hire at the time I was only 19 and most of the contestants were above 25 23 advain la han ta lakiba adu regasu moina azum ai little brother ne hire ga dum yamna nungsina chanana amna nuai lemina ki moida gi loction ba ya ba je hire ga di amna frank oiba jolly oiba mi gi adum ahambada aina Spanish nu pa ji ai gi keno thengnakiba maje Peru yong matam thengnakiba Peru gi luggage ki taw timing sida aigi da airport wa baggage claim taw mafam sida ma thengna ba sida aigi baggage hai petang gyan ta ki deba aduna mana bab sang laga moi Spanish ronda dum aidi Spanish so khangre and just khang is just basic word just aidi hi hello gum ba tang khang ba tang ni do aidi tammo hoigi national level chalabani international matam da ju moina dum hoigi manager gum ba aidi moigi organizer ga ina ju moina haijina dum some simple oiba language ka tam gonum hai mon haidi mi ngon da kamai hi haigani mi ngon da kamai thank you haigani kitang tamaga chalo chatka balam du gi oina tamo salaga ju haidi beges kitang confusion le rakpa di pesang ngang na badi ngamdre moi ani english ngang ga ju moi kitang gyan lowa lakong khangdre de mana ju dum aina ma thengna raga mana ju ai mateng pangbi rakhe baina ga hamna airport ki thengna gre ba airport ki thengna raga pau corner ki doine ba aidi maji ju hapetang lem doine ba aina ju maji photo do da maji ma la ba mana dum laga you are Mr. Indian talk moina yes I'm what happened madi english tum ngang hebdo mana what happened khot ba hai ko dum jaina I have a biggest missing problem abana katang wari sana gbe mana dum mateng pang bir khibe gonda advain to odai dum advaina lakminagre adai lakminagre ju dum adale remember contestant Mr. Australia gumba adagi Domina Republica minus money ju katang adum kani aina khangda matam da moida hang matam da amna free oina haidorko thai ni manung da camp thamda be dum haidorko do du moi gi nature me am jam nungai ki friendly environment same bado haidi positive oi bujuna haidi mi me am se amaga support leba haidi ngasai yam fajaraba wahi have a vacation gi style le have do haidi competition sina competition ni apart from that akoi ngasai gi friendly environment sima akoina semgal lagadi akoida su loimak exposure su henna su haisingna akoina experience to bai yai dana ka aduga sigi matang ja peasant se hojik pudi yamna common oire ahan badidi Manipur da su peasant ki lam se nupi ngakta anamba ngakta toromaga nupa singna yarokpa haisi yam kana kuishu kuidri ka aduga sigi matang ja peasant sina akoigi society sida kari di contribute tawi haina hensan na thajabage ahambadadi peasantry je mayamna just khalamize akoigi hangi sing plus idea koi leiba youth namsina misconception lermeba ai nupi gi di kem khana ba leki de just aduga nupa na tholok matam di nupa je like he's gay gumba aina ba gumba ai makeup taw doini mai thek toini khotini moi misconception jam leikiba but adugumba kem lekhideba haidi isaje kamna police tawba confident build up tawraga mi ma one presentable ho henbeni ngasa haidi Manipur da awareness what pa haitare aduna haidi peasantry gi lamda nupa macha gi singsima moina khangdaba haitare na natra ado sidiksi matang di kari challenges si thengna ki haidi Manipur di nauri dana nauraga taraga su ekhoi gi samna hare kanda nupa macha gi oi taragadi mayam se boom ohendaba nupi macha gi organa boom oiba asmaina khara crowd to su pull tawba se nupi macha gi ne hele nupa macha gi ne kitang wat pra hena khalli ka sigi matang sida nangi opinion ke thambiningi adum aigi like example oina set tawra haija matam da dum aigi winner tarak matam da dum kitang adum crowd se yamagasu id compared to like akoigi laiba akoigi chenirum papa nirupama gi dadi yam kenaki adwaina haidi kenaba dum laikhiba Miss Universe India gi dum kenaba dum laikhiba dum lairaga su dum nupa gi it's just beginning adum hire ga dum adwaina aduga marandi adum handaki da ju rubber Mr. Manipur jam evenam tauki akoigi Manipur da su adwaina tamna franchise semgalaga la adwaina la challenges thengna giba hire gadi
ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯋꯥꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯧꯕꯤꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤꯒꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ 2025ꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯦꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯕ ꯖꯁ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯤꯝꯒꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯤꯝꯗ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯅꯪꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ but after getting the crown I got a lot of not lot but some sponsor sponsors and opportunities khadi phangjare aduga hojik akoina haigi makha tariba handak koi laiba youth myamsida moida build up tawhaningi sidi just hojikti moije like karambana platform jina karambana stand out oigani haibje dum khangani haidi maramdi haidi peasantry haraga like moije like business type tawbo mi ju khara lai adum lai khiba dum haidi platform je pidrira haraga ju khara lai khiba dum aduna sigi dum stand up oiba platform adum hoigi rubber manipur rubber India ade international lot of franchises around 13 international franchises pibagi opportunity ma'am pibe ju hoigi rubber manipur de yum horkreba like mamangi handaki previous year de yum hogreba dum aduna haidi hoigi ai laiba young generation upcoming youth ma'am jedi yamna chawar opportunity phangani maramdi haidi manipur dadi winner oir haga dun pagi like handak winner du getang stage ge just highlight ketang oramaga winner oira matung jida mangkhiba haidi kem tawidaba haidi kem kanamna khangbidaba maina oikhiba aduna excuse me aduga winner oira matung jida akoigi handaki rubber manipur haidi aina ken tawjari thobujida mo handaki winner oi tabadai franchise haidi mongonda sponsor pi haidi sigi haidi for example sigi shot lai nang no haidi akoida first priority pi ba admai torga moida opportunity pi ba adum tam tamna hawre bo jik tu haidi moidi kain it's a golden chance man hiding out aduga pageant sina society da kari di impactful oiba akoina guide tawba yaba lead tawba yaba inspiration pi ba yaba pageant sina main oina society da kari contribute tawi hana thambiningi pageantry na piba society da piba awareness se kamaina hai matam jida koi saje confident oiba odegi presentable ohenba odegi discipline oiba odegi dum tip to haidi yamna smart oiba maina gi opportunities yam pi presentation haidi koina career shaping to matam da yam easily adapt to banga man matam da dum kaini yamna smart oina sanga di haidi first impression haina bonu the first impression is the last impression man haina bonu level minus oiki presentation kanai haidi yamna amurum da kanai haidi career gi line da bu oiro haidi ekhoi haidi thabak ama da bu oiro interview pi ba matam da bu oiro adegi koina chathok matam da ju haidi yamna neat and clean chathok ba da ju yamna kaino kana yam pi ba presentation na adugum bagi society da ju impact lay na khanje mane haibadi ngasai well groom oirabna well confident oirabna tawrubo khudi makta ahen mamang thangba makok thongbo oibade am lai hal le habni natra adu ngasai gi ngasai gi hawdagi hanson akoi je pageant gi lamda oiba waring ata sana laire aduka apart from the pageantry nangi la khogi schooling college amaga khogi study gi kano sina kamaina kadai phawda leire adu kadai tamaga like shu tambagi matang sina kamai tawi sagi oiba khadang thambi isagi amuk labanina aise hamba class keno pi kande di dum rohini school tamjare around kg book adagi class 1 daina 10 book sina dum St Joseph ta tame St Joseph ta ha adagi dum senasem nu pa ta mame katang di dum ai dum body building line sang pani dum takutara ki ta isa de fingbo kot pa dum kani am nu pa oi bi mong dem isa da khanja ba man dum lai ki ba 11 12 si dum ai di du 11 12 dum CC higher secondary school tam jare adagi and after 12 ai je dum standard college tam pani college ke hojik 6th semester ki exam
loikre hojik amuk hojik ti anobagi moigi pattern da hoi pattern master la ga da ha 8 semester tabuk to ne bo hoi hoi 7 8 ki amuk college sang thi bo hori bo ji okay ai gi लाइक की मरम दिस मैंने होजिक लाइजरी ओके अदु हजिकी लाइक लम सिदा लाए अदुगा अखोगी तुंगी इसागी गोल इसागी मोटो से करी थंबीबगे हाबदी पेजेंट किसे अदुम सिदा आयोन चंगसल लगदोइरा अदुगा हजिकी लाइक की सिगी लम सिगा मिक्स तौना दोइरा अदुगा इसागी करी डिसीजन दि लेपिदबगे हजिक से अदुम ngasa हाइजाखिबदो पेजेंट्री जिदि जस्ट एगी पामजरुबा एगी पैसन जे ओइदने बदुम अदुना अदुम आइदि पेजेंट जिना कानाब जिंग साइ इंगोंद याम पिरखिबा आइदि अदुम कॉलेज चप मतमदसु अदुम मैम दे अदुम स्टैंड आउट ओइबा बिकॉज आइदि अदुम इसाजे फजन ग्रूम ओइरबनिना कॉन्फिडेंट ना वर्क चटपा अदगी कॉन्फिडेंट ना अदुम ड्रेस ना नाना सेट खोटपा अदुम इसादा अदुम मैम दे स्टैंड आउट ओइरकनी अदुना जुम नुंगाई इसादा दे अदुम मी अदुम हाइदि यामना थेंगना मतमदसु यामना कॉन्फिडेंट वरि सानाबा मैना यामना खेना अदुम लेरकनी अदुम माने माने तोंगानबा पेक्युलरिटीज अमा थोरकपदो अदुबत पेजेंट्रीजना लाइदि ए फुल कैरियर ओइगद्रा हाइबदि बट ओइदेबा एगी आइना पामजरुबगी खतंग तौजबनेबा आइना अदुम एगी लाइफ होनगदबदि अदुम आइदि अदुम अतोपा मखा लाइक मखा तमदरगा अदुम एगी ममाना हाई ममाना आइदि अदुम ममाना हाई पोत अदुम यारगे चले अदुम यार चपने ममाना जो माना पामजब अदुम दकी यूपीएससी के एग्जाम से अदुम तम प्रिपेयर तौजु होगेने खंजरिबो अदुना अदुम ममाना पामजबनिना अदुम होनगे जो खाले अदुम अदुमाइना ए कैरियर जे हौजिकी अदुमाइना लेइन हाइजागे सिविल सर्विसेस ता का खितंग फजना फोकस तौबिरा माइ पाकपसु ओइरो का अदुगा ngसाइगी ममासु पनबिरी का अदुगा ngसाइगी लाइबा जर्नी सिंगसिदा सपोर्ट से ममा बाबागे अदुमक्सु यारोंगनी अदुगा ममा बाबागे सपोर्ट सिना कमाइना तौई अदुगा फैमिली सिना कना कना दि लेमिनरी हाबदमसु थंबियो अखोगी फैमिली जे अमना स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली दम हायर इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर हमबदा बाबा इरोम लोयंगंबा ममाना असंगम मिरंदा एगी इथक्ति चेम लेजरी इरोम स्वेता दे इसा लेजरे बाइना लेजेबनी अदगी एगी प्रेजेंटरी जर्नी चलक मतम सिदा लाइक एगी बैकबोन एगी पिलर ने हायगदी मोय होम ओइदुनी एंड आफ्टर दैट एगी ओजा गुरु ए दशरथ डार्विन मोय म्यामजिना दुम amna aibu pukning thakot piba support tawbiba adegi nusiduna adum aidi takpiduna moi khoigi aidi dasrasundum magi cousin ne khallaga magi brother mak ne khallaga adum eje adum maya wang adum expose tawbiba adum exposure pibiba abain toraga amna adum support am tawbirakodagi ei ngasi smaina phangjar mayam tin harawi माने हाइबदी टॉप टॉपा अहेन बमा तानगे हाइदि अहेन बा कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मा अखोइना कई हाइतार इन्वेस्ट तब मसु मथौ ताइ नत्रा अदो ngसाइगे अखोइना पेजेंट के लम सिदा और नत्रगा एक करियर म सेम मतमना ngसाइगे डिसिप्लिन मैनर्स अदगी माइ कॉन्फिडेंट अब मयाम मदि चंगे को अदुगा खोइ मणिपुर दा हौरइबा अंगांग सिंग से हजिकी मखा ताबा हजिक हेंसन मखा दसु पेजेंट कयाम थोप कयाम सु यावरे को सिगी सिदा मोइदा अखोइगी करम्बा मैजिक वर्ड हाइगद्रा मोइदा खोगी कनो से मोटिवेशन से बूस्ट तब याबा मोइदा करी करी वखलोंदि थंबिनिंगे aina magic word हाइगदी अदुम यामना अखांकनबा self love is really important adegi confident oiba adegi yam discipline it's really important also adegi si katang gi lergadi adum hona bakan ba consistent oiba main lergadi moi adum aidi moina taru kudimakta mai pakani ha khanje maramdi ngasai haijagi wari dum I was really insecure because I was overweight nemba acne prone oiba admai lerambadagi honarakpadagi ngasi smai yob ngamjarpani aduna in example lama set oiraga ai tarakliba youth myam sida dum moida piningiba wahi myam jadung ngasai haijagi consistency adagi hard work discipline adagi adum myam do thamjaningi hai this are the basic one hai biding asagi yam chumi aduga sigi matang sida khitang akhoi se keno oiba mathau di darka tai ko hai matamda miyoi bani mi amana khitang phajadana hai ko matamda distract tawga wakhanu ngai taba mood down toba kyam yaud ba nate ko aduga hansen gi ju thengne biram godo male ngasai gi hai gi overweight oiba kainga panba adagi akhoi gi kai hai tare khara feature khara
khara aina pamjadaba yaurami haiba kya ama yauri egniga yaudana kan to matam sida peasant ga di yamna contrast oidi oiba ko na tra sida si matang sida khoise hojik si yamna social media ama di mi bully to base yamna su chatna badawno su tawi aduga si sina ekhoida kaino to bodi kai hai tare strong oi hokda taraga di angang sing sida moida pull to ba aduga moida pressure duna kaino to bangam draga moi se angang sing ma pan thok pangam da ba amadi moi gi ngasai confident level da moina downfall la han ba yabagi lead to ba yaba kaya ma khoina su u khre ko aduga sum mayam thokre whereas Hanson gi di am strong in a tholaga mayam si chen akhoi gi kai hai tare positivities ta puraga success la ini aduga adugi matamda lai gi bang ngasai gi bullying or mina social media da akhoi misinterpretation or akhoi gi wrong message kumba piba aduga misconception kumba thamak pa create torpa sing se kamaina overcome tawi aduga haji ngasi gi akhoi gi ipom talks ki viewers myam tabiri ba sing na su akhoi gi peasant da aspire to jaba sing peasant sida masu career se sembining ba sugumba le myam de akhoi kamaina challenge se logani habado adu khatang thambiyo habidi ngasai gi Hanson na logi ba akhoi gi challenges myam do ngasai overcome tawkhibana maram oiraga success lakwana maram oiraga yamna kana gadaba male adung ngasai hajakibada dum haidi hoigi manipuri oiba viral chatpi yamna very common. It's really common and it really haunt the uprising youths of Manipur also. Haidi hoigi mi amna afaba ma hire gadi domination giba kitang soiba kitang amna kitang mungai to pot uragadi viral sala laga mi je amena down chalan ba atu kitang afaba ma tholakpa oragazu chingda bibo hoina adugum jam nungai khide maramdi I was one of the victim also. Aina hamatam da social media da post ho matam jida I gi changes utpagi transformation utpam through your hard works in atra baina lakon tam sida dum mayam na haine je dum surgery tawre adegi naton je dum ai fajana surgery tawre adegi chindazu botox ka pe khole ba tawra dum ai misconception mayam jina dum viral chala laga ai sa demotivate ohen ki ba but demotivate ohen baduna aingonda kaini yum adugi ahambagi viral chala pe timing je oibe ai yamna insecure on oigre wena ana oramade mo mane wakhan nungai tabam di pohalli natra when insecure oigre ba adegi yum dengi mo ban thobuju hapta amu tingam ki debadum ai ade yum dong lerak badi mama nong haire nang aswainam tawraga mi yum hairaga nang adbaina wakhal nungai tan leeraga di nang na pamje potoni yang yo bangam gadra na haira ki ba mama na wai je ade je dum aina khallaga ju ai je mapan thoga ju marks pani to piu selani sa da lot liba sa ai insecure je bagi hoina this guy is person oriba adbaina tawki bi sa jamna adu hojik ki yuta chung thengnari ni mi je dum thengnaram gani ado si se akhona overcome tawdabadi yade dana aduga mayam se su gyan ta hanbe wari du su lakse dong overcome tawbe wari du han losin overcome taw kwaje kamai tor kham tam jida maina tha mani jum disguise as a disguise um torga gym chatpa khotpa lambi chapa dum to piu sala ma su sala dum ai yamna mi yamna khangdai mo dum chatlame badum adegi and after that tamna ai if there is a good side there is also a bad side bad side like good side like any by the haidi ai transformation gi video thar matam se dum haidi good side phanam ju lakhi aduna dum ai positive comment jina dum haidi positive na khando ga ju baina tam na isa je confidence dum build up torki ba dum adigi ina ju ai ju viral sa pe khot be timing dum dasho se high gi dasho se dum high dasho se kem khali no he dum high je no coach no adum nang gi confidence build up to overcome to na wo ju hono man high ko dum tam na overcome to na wo hono ko ne haidi sumaina khoi ina yamna nungai tabida leiraga haidi isa sum thamjala leiraga di wena lumdar kani bita sina ga aduga but khoina am nungai tan lei kanda khoi share out to is really important haidi nang nabu baba da hang the word mama da hang the word nangi chiche ni dada da haiba draga mamoi da kanam hang the ga khoi yamna close one over friends bu da haiba dum draga moina kanam ni te ga dum khoi oja gumba khoi mai dum hair ga moi dum moi advice lo ba adigi fajana dum id moi da fajana haido go sa da fajana feel free oi thokpa mai torga azmain tawki ai di haiba ji dum ai oja da haigre dum ai family dum ta senga dum haire dum mane dum advaina hire ko degi dum ai je tam na confidence build up tawjare aduga dum social media dum bullying tawki ngonda dum ai di ai gi state level gi present tholok matam dum
adigi social viral chatpaje like 3 to 4 times 4 times chatkiba em viral chadum chatpaje dum haidi chin chawe botox ka pe ben tor haidi naton se kadang se viral chakki but ben se magazu but aigi hard work na dum takre haidi dum aigi an international yoraga dum aigi na ground dum ta dum hain kanje dum advan toraga aigi leramiba insecurity me amje dum aigi confident aigi haidi way of communicating with other peoples adigi aigi aina kamaina discipline aina thabak tawba adigi advan tawbasina dum tamna overcome tawraga aigi sigi leramiba demotivation jina it come into motivation oina lakiba demotivate oriba pot moina wahi mamjina aigi motivation oina sina gi moina smaina hairaga di moina haiji du aidi lalangani haibna taba moina afaba wahi afaba meno khandoga mana haiji si semdo ho lori haina khandoga haidi afaba rom doina khando positivity de laaga maina semdoga tamna laaga aigi haidi leramiba insecurity me amje dum overcome tawgibne ba mani ya machumane habidi akhoi miyoi ba habasi hek tholakpa matamda hojikti social media su yamne active oire aduna khoina best advice si akhoi ngasai gi loksan ba yabatu dong loksan bi ba adu loksan ba yadabdi loksan da ba habini samna haiba matamda adubu akhoi miyoi bani fataba hairaga su hek yengningu ba hek paningu ba yawa adu hek pawra kadana wakhanda sondha wakhanda nungai taba phawba sigi mayam se khoi kamain togane ha matamda likewise kanona Hanson na share tawe matungina ngasagi nungai taba wakhal do ai thajaba mida share tok thokpa either irrespective of your family members or friends or any of your mentor akhoi sida share to kan miyoi ba se wakhan je haito kan yang idana khara aduga plus ai ge senior ma da high target senior obviously you will get the advice for that aduna ngasagi Hanson gi su nang senior da ngata share to hobana maram maraga advantage su phangbani aduga nang only nang friends immature of the share to taragadi they might also add on certain masala mu hapopa gi chances lai doine natra ada miyoi ba haibase akoina honama matamda akogi mina nokna ba haibase adum hekta yaugani everywhere phanasu phajasanu phanasu perfect oisanu adum magi ngasagi Hanson na hariba good side bad side legani haibase natra miyoi base kuchu ngoraga phajai haibase kharamna asngoba khodi pamjade haibasu yarok toi natra sana phajai haibase idi sana pamde haibasu yaudoi natra paisa pamba misai paisa pamde haiba yaudoi na aduna migi opinion se yambani na khoina in short akhogi nungai tabale idi please do not get demotivated akoi stress out tawdanaba gi damakta share tawbiba aduga ngasai gi basically akoi gi smaina bullying ga tawriba adagi social media da troll ga tawbiraga viral ga chalise akoi gi nukshiba kangbuna tawraga di phajabada tawbirakani nungsidaba kangbuna di anangi phana phajabada su kainoma da on thorakani aduna always you must be seeing witnessing everywhere social media da mi amana ma haibido wa se makak ka aga ngasai gi positive negative on thokpa yai dana ka aduga even mayam se hojiti dub ka tawsandana edit ka tawdana sentokpa su yarabnina please be aware of that aduga isa da di haurak liba khogi naha singda yamna khogi promising oiriba singsida di sugumba sina effect honjaning de aduga tawpham thoktabra haina khalle aduga akoina wakhal matek to akoina lawruba suya yade habsima mayang mafamda thamjaningi aduga ngasagi akoina tawge haina khonaragadi tawbasi adumak ngamgani habasima su thajabase thambiba mathau tai accordingly nangna aina ngasagi honage khallibasida ai kari changi haiba material dumadi thijanba tare hangjinba tare aduga honaba tare khangba tare natra adu ngasagi troll tauba bully tauba then social media da mislead tauba mayam se leire ado si tawrei man se public neba so as a public Hanson in a public or a kanda akogi sugumba bullying tauba troll tauba si akogi group ta sudum hapok pa yaidana ka haibadi smine tauba matam da koina subside to honba gumba de mitigate to honba gumba lakpa matam sida social media da akogi bully tauba sing se as a public oina as a spectator oina Hanson na kari initiative biningi kari initiative pami haidi sai haizeki bidum akhoi uprising or promising of youth singda haidi bullying or social media gi viral chat o helaga zu haidi aduna nas ishad impact o hendaba haidi good side to uragazu ngasai jagdo if there is a good side there is a bad side to adum urani miyoi ba haibdo ore banina adu uragazu bad side to na judum haidi afaba wakhalom da khaba haidi the most important thing is always be positive but haidi adum positive uragazu negative che adum wakhal di lakani negative lakadare hai wakhal matam ji adum ngasai jagdo sada mi top da share tawjaba ba share to haidi
positivity se dum haidi dum gather up tawjaba adwain adugi haidi Man. subsidy am tham thamjani माने चुम्बनी खितंग ज्ञान तामिनबा अदुगा मीगी ऐ सा इसा सिदा अखोई सि इंडिविजुअल सिंगसिना मसा मसागे खितंग अदुम्बा फत्तबा मा मिंगोंदा तौरबदुना ngasai मंगोंदा दुम फंगदोकसु लेरबनी को that's all energy ni hai tare adu ngasai gi Hanson asu marik chumna thambire have the positivities negativities aduga bad side good side legani haina have matam sida Hanson di akhoi gi good habisina karino bad habisina karino positive habisina karino negative habisina karino positive person negative person se kari ni haina define to winning positive hire I de fataba am hire ge negativity han hire ge I di dum ai example oina hai matam da I di like nobody is perfect but I di isana yamna kan honora ga ju isada hai di nang do kaino what pa male gum hire pa I di kan na tori kan hona jaraga kan na isa ma build up torong matam da nang do si phaja wa le I di in isada I di yamna nungai jare I di mingjen ma leng jaraga nungai lai kan da ju bai nang do ya dre gum ba I di bai na chingda wa na hana pa adigi positivity hire ga no mu I di by padi fajare but nangi dos maina kitang angwen hapsel da wena fajara ni me am de mai de manga le ni ba ko da positivity din on thor ga maina thamjani me supportive oi bado haibadi in a positive way samna habda aphaba habisiga phataba habisiga pot am khaksida ngasai gi Hanson na hariba good amadi bad ki side legani habise phana season arga dum phar deni phatana season ar dum phar oi doni natra aduna khoi gi haji hojik si chakhalaba matam sa khoi changes kaya man leiri ko adu overnight ta khoi si career sem ba yabai khudong chaba kaya amasu leiri natra aduga angang sing sida khoi gi haurak liba sing sida khoi na ngasai gi exposures lauriba myam duna khara makhai di kanaba pi basi su yamna mathau tabra na khali ko aduga kenogi oina Hanson gi oina khoi gi yamna inspired oiba person gumba leibibra aduga leiraga de khoi gi nupa dana karamba personality karamba misina karamba nupa karamba miyoi sina hena pami kari maram gi pambano nupi da oraga na karamba nupi sina hena aina admire tawzaba kari maram gi pamina dum samtang phongdo piramu tasengna hire ga di my parents dum hire ge because I di ai khanjam leiba babagi honabaje sina ai je magi 1% katang yoraga di je ka yogani khalle ai babana ai je pi kandegi maina sembir panina ai di babana ai gi honabaje babagi honabajina hona biba uki ba dangang ori ngai degi aduna ai di ma type ta oiba oiba means ai di mana thauna phaba lingjel kanba adigi ai di mana phajana akoi de kaini chaba thakpa walan khidaba adugi honabaje sigi yamna aina maunde yam admire oikiba adigi amu nupi da haga na do ai mama dum hiring asai adigi parents hiring na mama gi na ai di pot ama pana soiraga ju mama adum ai di chanupa nang to soire smain to wadabani hai di khoi gi small mistake me amje mana shendok piba hai di first call is home na haina bu abaina dum ai di abc bu tam bo ro hai di ko ai mama na takpi rakhi hai di chindagi hamba gi tholak ko wai je dum kana takpi na ai gi mama baba na takpi rakhi ai di moina ba takpi ko de gi mani yogjarak pani aduna ai gi amna admire poti ai gi my parents mama baba okay as Hanson na khoi gi pageant ki beauty ki lam se le banina how do you want to define beauty according to yourself beauty is haidi to be honest beauty lies in the eyes of beholder adugu but beauty hire ga di dum haidi hojik am la misconception la hai beauty hire ga di amna facial je amna perfect oiba naton tumba adegi mit ka je amna fajaba amna slanty oiga but perfectly oiba adegi chinga nok matam da smile oiba matam da it's like perfect smile ga oiba do maina khalle mi beauty gi but beauty have je doina nate beauty have di koi gi personality je oidone ba ga di id mi am da kamaina the quality of the person and how respectful he is to others adune oidoi je id fana fajaraga ju han amda adu ada katang amna unrespectful oiba haidi amna ungrateful oiba wahai haragadi is not beautiful at all it's like such a disgrace oidune maje aduna agi wakhaladi beauty is like a beautiful personality perfect kamaina ni
mi amada perfect example in a set of way have perfect blend haidi home sang matam da dum haidi adum amna nature ga sana dum haidi home it can be adapted adjusted ohening ba adun haidi I would say like beauty is such kind of the thing I guess beauty har sak bajab tang ora teo mane beauty har ga mayam se misli to mayam yar phajaba haise phajabani phajaba haise makhal yami natra makhal khuding makki phajaba mayam leiri miyoi bagi phajaba sing sida adu akhoi se miyoi boy na di pokle eko akhoi ga hansen su miyoi boy na pok tana hoje manipur represent or than India represent or ga winner or ga la so how would you like to thank your life? I would like to thank my life in a really grateful way, but I think my journey is just starting, I guess. I was like it's my tinets matam I tinetsi momangi like previous month 18 that's low grade them. I don't know tinets matam de bye bye tawre aduna I was like I 20 slack I was 20 la I want maturity and I want to achieve more. Not in just in the line of peasantry but also in life like in be more successful and be more able to make my parents more happy. Why not is ayi wakal das why not hojik lak ba di tam nam hore hojik se dum ai di dum mo waje dum tam nam moju dum ai tam h or to ni na sahi tam aduna dum ai ji moju nuai thamning ba gi harawaning ba na khan gi wakal jin tam nungai han ba haraw han thamba hai matam sita hansen gi mota nungai ba haraw ba parents na nungai ba haraw ba phangi haina khan ba se kano na hansen na karini haina mama baba da thambi ringi hai the gifts Heidi me currently high money can buy happiness kind of but it's true absolutely wrong it's absolutely wrong but Heidi pana pasha lerga ju khoi manung da Heidi moina phongdok sani po che tasing ne piba ngamdraga di moina pana pasha lerga ju mama pa wajana connection leina ga draga di it's not like really happy at all so Heidi moina moiga deeply connected oiba Heidi khoi mama na pa mi po che kaino mama na how report che kaino haidi for example family lady like misunderstanding small matters problem macha laita ya ponte natra aduna haidi mama na power report che kaino khangaga haidi mama gi damakta haidi mama na sik ngai trima le khalaga di ena mama gi ngai da pot am tobiba du baba na wara matam da haidi thawk pura mo boy haidi ena pat khong na dum tokpiba right or haidi small things matters a lot to their to our parents not only my parents to everyone parents macha mana haidi yamna keno me achieve tor matam ju mama pa ji harau doini aduna ju matakta haidi macha mana ju achieve tor mama pa na ju haidi pami po to macha na tor gati mama pa ju en harau doini ba aduna agi ma cheta dai lejai ko mane haibidi loving and caring sima yaw the love and affection yaw ganda parents ai sida koina macha am tang to dum penja bang ak na tla ada matam su loselak pani na loselak pase hansen na ai khoi ge viewers sing sida horak liba youth sing sida karamba message thambiningi aduga peasant ka samnaraga su kaide habdi kamaina inspire to hongani aduga moise kamaina how they can formulate themselves to become a successful person. One of my own advocacies kaina hai matam da self love. If you love yourself you can achieve anything. Isana isabu thajajaba isana isabu nuksijaba isana honajaragadi loinamak success fangani adune ba igi wakalon jai not just in peasantry also in life yes adwaina thamjani igi mindset sa thank you so much adune ngasi khoi gi epom talks ta khoi gi hansen na laga matam kai thokpiraga epom talks saruk yabiba yamna thagachari aduga ngasi gi khoi gi epom talks da khoi gi hansen na mana khoi within a short period of time the magi success lakhiba amadi magi honarakpa magi dedication magi sacrifice so haiba tare adu ngasai gi challenges me am thengna me am do me am na tabiri ba dunia adu ngasai gi magi points akhoina hainari ba hangnari ba wari sanara bisida chithaba kaya me am na khangning ba kya lega su comments ki khothang da mak thambira u aduga hansen gi maramda hena khangning ba leiba hansen gi maramda hena khoi gi taning ba ta adagi tathok tasin tawning ba kaya amasu openly akhoi gi
channel sigi kuthang da platform sida mayam adum share to biro Hanson uraga su mana dum answer to bisanu aduga mana udraga su akoina hairaga mayam gi hena kana na ba mayam gi damak ta akoina mayam si akoigi ngasi gi platform sidi kana bodo phanghanjaning bana maram oiraga sung social na mayam comments amam bibira u aduga hangningba question kaya ama related oiba unrelated oiraga su akoina khana ba yabo oiraga di adum akoi consider tawjage aduga mayam na ipom talk sida karam ba personality sing pubira uge have a choices sudu akoigi comments ko thang da sung social na thambira aduga ngasi Hanson na akoigi lakpi be damak ta hanan thaga cheri aduga akoigi ipom media gi maike de gi akoigi token of appreciation ma cham ta kachage So much. thank you so much ngasigi ipom talks every friday akoina pangthoktuna lakchaba viewers singda matang asilo akoigi matam asilo shalakpanina akoigi mayamda amuktanga hanna akoigi personalities mayam sigi apamba choices kayam su thambirau adu ngasigi episode ki Hanson Irom Mr Planet World 2025 magi appreciation amadi magi consent sing pambiba mabu inspire to biba mangonda feedback thambiring ba kayam sung social na comments ki khutang da thambirau haijabagalena ngasigi onedi ipom media na mayam gi damakta every friday puthok chari bai pom talk seng bi ni ba sing dagi kaina na ba ya thang ni jari pina bi se